from here. Okay. So now, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So Let me beautiful. just yeah, let me just adjust my stuff so I can be prepared. It looks it looks pretty clear. On your What's side. your camera? Your camera went off. Yeah. I'm fixing Okay. it because I don't wanna lose anything I can like last. Okay. 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 You got it. Oh, there you Yeah. go. I got it. So that's this is the paano pelsimit mga aramasing live with na Okay. Jennifer. Good afternoon. Nga fact ko malam nga itala ko mamising Mauna. Nga na nga tari para nga mo nga matawag kyaw ako staff in Kwajang oh Union. Nga I did my schedule with my work, so they're really happy that I will share. yeah hey Um, mga rangingara in me inte mana in feedback kasha in pakantain me ito services mamangam talarangan Una. Kamitli ki kulangan nga sila ko noon so ko onin ngankin labwisi apa on nga ta sagoon sagoon makatara kaya alo nga sila ko noon so ko anay panang formal part of our conversation nga sila ko noon so man pala ko makatrek program magtemta siya klawon so ko na may chipuraile nakatsa tawag ke program na siya na ipsi nangan pakite ukweyo na sila na rin formal Okay. na on so ko nga sila ko nga on nakato sa kupang on sa ko nga malan murawit waya on sa ko nga fact mauta klak tuwash uh, mauta klak tuwash nga sa kasla me taga ni sila kum nga nga fa proile I'm gonna do a short prayer. okay. All right. Are we on now? Yeah, we're live. Oh, okay. We're live right now. Okay. Yeah, we're live. Ka-volume man muna. Una. Kumli pitchingin. Ako nagkinato.
Belki benim pray cum cat flat and a large falged in faculo in caxigen compel going molas. Catculo malap que ma wowo o ye wo shima cum ranches pen going molas. Elole somna na ke witche somna na ke lenchif somna ni ke bena funche somna. Cat mutulla gatete cat cum de casca chiacche. Tu den she cum. Svil pena akalim ye long silom na shish. Cum spivena akalim ye la compa cachi fan a falgedina falachi. Anike au shing e kakulomala peki gum kolma molas. Alena posle fin jaclash. Posle maka tiak farshi. Tashakadita la gatikanchi venake or malash. Apara nake finne broadcast ka fin jaxilash nake au shing e. Katke peshut na shum, katke shagan na shum, babamdal. Kumin na nas kashi kat. Kumin esi lalmet metlom te lalmet metlarshi fena. Kumin esi pe kitin ka ni sam kum ki mama ka traman ka sham ke ka oye lash. Krinkai na matalye horik malashi matong. Ake oye ka singe kat kulo malap ni kel Jennifer kel ka pel volunteer pelalos pelal ka time na yok si pelalil pasiye mait makaditalalin na kisekan la sacrifice pelal inka in kasha which main na fin fel singe ka yot na finan Honolulu kaditala pang makum ke kidinara ke molat fin fela kidin kalain sap kidin shuk kidin akuy mola ni lo siya na. Apa nang kat kulo malap na kima kita fashi ako mita la siya pa wuwo pa inge kat finshak ka ning kay sang kya siya pa oye yok na nakipel si mga pendik damit singalin na ak kulukye ak ilya yung maulas may ito. Apa nang papang e finshak klas kiting kay na raip kunesh kikat tigin metalal fungi metalain sap katang na siyang gumin na spekasya ak uye ak misipe ka leilin kay fala wufin sak silas ki oy ka singe kat kilomala papam ta ki ma nakawas siya makumakuy kat kilomala kilay mi singe ya e kat prene siya me kat kaksakin ko kaditala ko mawikat ke fin sak klas breaking in muna tum cheers guys met lang ulas amen. Amen. Okay, kakum kain long kalim per se ke Ikaw, kuna. oh ale kalim pe per se well Uy, Allen. ngakulo malap ki me Kaslalin le. First and the last, I hope not. Well, breaking me. Namta na finchak sila ngan kay na me kain singi. Nani pang kita mawuma ka ke pandemic singi ya. Pag ka talom ni ka chwela mo wupe na kitin. Ngitang ni mics ko ngali ngitang ni speakers nga. Man, what am I gonna do with this? Napang nga it's a long process for me. It really is a long process for me. To, yun at least I hope it comes out okay. I know, but me pakat Nawo. pray kaya pakat pray kat Ah, sang tingkat man ke wa masikyakan katilitan naklakum. Ang ah, ake fakulo malam chil Jennifer pa il pa si mit ma alena ak fashion up pa in large finanya na
Ashkai si mayok supe may nga ki landa ka share na sin may lash mayok na may kusayang services lal talen mawe na without further ado ngam nga sang na sil nga ikas na sil lan ngaman kaya nit kayum talitala siya ila to nga kay tako na kay from the horse's mouth la siya ila nga Jennifer nga kay Ay, fakulo malap singkat ke mo lash nga kay fakulo malap ke posisellom lang silong panang answering ngor sila na siya nga tala kum mata anak nga fakatay nga shoot na siya kum introduce la siya kuman kum introduce la kum maya na may services ma available na siya may kusay finan niya na pag kulo malap ay, chipla kulo malap ke peldoman ka art loman ay, klamalap team. Kaya mitiging ay tagma ngos malpapas na nga singi nga wila lang sin fakura na sin kat ke mo lash kaya was my wikot ni singi ke live stream sa lash kaya inik pa Jennifer Mongkeya na married name lang ko pa Kinchiro. Na ngamoy Tefonsak, natala Tefonsak, lutut ko siya ni tako access lutut lang ko wai nga graduate la siya minat na inye na rik magi office lan we are Oceania ka katamay tayo ito mawaw na actress la siya kat ash 7 ma katash it actress by Ijars Luo o North King Street Honolulu Hawaii 967 96817 Nanti telepon lasan kung kain down kat ke alkos ya siye tolu on kosyakos pangan actress phone name pala siya na wow ka uyarusenya uh, el tafana matawag or program city pas now kat organization se kat si fe naingin na or katalde kulo ke casualan kat nagi program sila siya kat tila program kat organization se na nakato kaya siya ko kato program mas lanwawan pa kukuha ko may ma kaya siya ke health insurance pag ngawi kaya siya ke health insurance ngawi ke department sen na kaya siya ko program siya tuwan pa CRS communities services ilgal pa kaya siya may quarantine ko unemployment so nag-iitlon may food services po makat mata kita ke Friday ka Tuesday ke ip ke momol ah program siya tulungan pa helpline la siya intal pa cash home ke telephone so nagawa ko may bago na officean tadi is may kisin siya kloman ko may kumina na tadi tafo na sin program saya nagkukuha ko CRS ko case manager nag mga programs sa yangan ko masaflas dengan pa case manager itay kaya siya ke housing ke firma firma diri se kaul jail ne ti foki na tay kaya siya kain mo singan kaya siya tara kaya siya inasin piyo lan mo singan kaya siya mo singan suwok orek orela insurance kanin ma may inin na maybe maybe kuminin na kuminito peki program sa lash ni kung koso kisin siya ke na ka team kain kisin siya nga kain kaya siya nga may panak na oy sisla group na
kahit dafo na with lalaplash ke office slash kung dali nito so kung dali dang to kung dali talas with lalaplash uh, CEO lash ko program ba may season program si lash ni pa Josie Howard in Matayan Groups na some nagip board members uh, uh, President pa Arsima Mueller Matayan Massels na secretary ke board members yan pa Lilian Sico pamamit na kaway tala sa Lilian Sico Matayan ko siya Kusha ito. Okay. na Masafas and treasure pa sinin matan sa treasure lash ki Perman. permen Perman. yeah Tulik yeah yes. that's it tulog pontes Oh. Nga kainin mo. mo Mm, okay. um Brooks pontes nasas na Poshais nga mayep magkaya na palaw pa ki port sila Paulina Painel. Paulina Paulina, Perman. yeah, Paulina Perman. At pa treasure lang. Okay. Wow, board Na member. Lilian Seacal pa may The, port members ang board port members members kay pa nga organization sila nga. nga mo CEO si uh, Maitala Josie. nga mo interesting nga liye ke specific to the long pa kum outreach may kum outreach when Out. ke kum outreach nga may what do you actually do kum shoot papa na kum get on the phone and try to find people that needs help yeah Uh, King, oh she's been outreach large nag-community and kiten may spread ko educate with large okay yung mga tanilit pala metarero nag-zoom nag-health insurance specifically for health insurance pa logo nag-outreach ang ay kisin mo ita ash insurance so may finash kung na-start kung nasumono may tari nito ke health insurance ko findan ni ko na ngay cash tal direct them na ke en matarisum na wayan na kening nawuwi pa nga orela na siyumpa nga kuminda ka share ki me mana pa na yese ale katale aratalane ingan ki nga mga share ka to ma ashru na masin ana ki kumtel nga na ke helpline singen pa phone number si man ki screen singen 808 gaw 913-1364. Interesting thing, kung dahil kung Roberta share phone, fin pa with the pangunak ng pasing na with casing ni sinalan press 1. Fin pa ilang in terms in with cash rook silan press number 2. Kushay number 3. Marshall is number 4. Ponpay number 5. Can press number. Yan kilime kos. na Na idol line yan siya ito. idol siya nga komisyon maniki directly na sinwit Marik Mag-Health Insurance. Oh, Pangan kumni line like kumni interesting luo sap kusen si ngake siya kingina pa ke ngaliek fact mo kumdal case managing I mean not a rikma Institute for Human Services mate na mainly case managing lal dahil nga ildal syuk pang dal syuk tan connect and ma homeless ngayon so matawe permanent housing na pa dal case managing na kung man hakata ya kalim ko ta shik when kisin siya sila ngarangan siya pa kung fakla fin partalik ma get into legal problems like yeah incarcerated in dalom kalbu siya yeah dal ta ko na kung dal case manage kung fact mo kung dal case manage dahil nga tatalik Micronesia pa nga ko oh
Taruk Micro, we specifically for Micronesian kids. Oh, Kat cash pa with seto. Tay ko na bang novels lash ang kita lash na co-fa citizen. Kitan cash ang tan nagi eat man. na ki fact mo kung laman mention mo kung tal syupe kung lakil talaki mga tan matawe ka syukure mapema. Orik ma case managers ng pay cash ang tan nagi sukok orik malaltal finwayangon passport tadi cash ang tan tadi ora ke Oh tadi man. Inash mangan no phone rin back on their feet again. Wow, that's ngalut lang parang alia kum fact introduction lo ma kum fact la you guys are becoming a full organization Yeah. now. Pang our CEO, lom the large board members, Uh, nakaisip department, mga. Tama, interesting thing nga, kung naging afaka nga, liyak la kung del broadcast phone kat broadcast malan ko try ki Wednesday na kay wa ki auto lu fin pata na kita so nikit ako staff. Talit na sila Is ro pa kaya. aw min kat week na kayo kat broadcast kat live nagi out when ki lockdown ki pandemic when per kiten out to the community nga ma Oh, that ki kiten or outreach lash on ki live stream ko zoom kiten panang iningenik makita kayo sham yeah. deliver Mm. message na kayo wakatito ko insan kasyo na kayo na sing community launch na Monday kat prepare for the our virtual talk every week so Tuesday so na sing with masses na Wednesday with ko try uh, Thursday missing with ponte malan ponte na Friday malan na every week pangan schedule lash na Oh, finash tapo kung kita din share kung kain family tigi Wednesday mun kita kain announce pe mun open na okay. Okay, kung dan tawa again. kat mata-mata kiao to luta for pangan time dan kita mata kata pela kita break money kaya fo na pa kita kain zoom na kiao akos ma staff kat sa life. Wow. Oh, wow. Na kung dali, man tayo na kung dali jump into man, Yeah, long hours. our virtual talk. Na pintaktan mo din siya extra. Okay, it's part of our job. It's part of Yeah, 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 our yeah. job Panayin, to. panay gajilan military. Wagin, kita pala, kung meron Ale, ma-housing nga lang ang ko sa wagin matawayas overtime. Kani, Kaso na ngayon, so na le. like, sinsiya, ngamak sinsiya, si luo, ngamak sinsiya, ayok, si pe luo pe, kulon sintat Okay. na nga isam nga siya, nga mention na siyumtar, may tigikat, come online na kung fin kain may elaborate kita sa marketplace na may quest sa Oh, coverage wait, yung wait. kulangan Okay. masing along kung fact po nga interesting at fan ito pa ngan ka mo masing fan na may marketplace fin marketplace na kung talking about MedQuest pa kung fin MedQuest ka medic masing na kung in na kung pull out kung iskom na liki market na nga Okay. wow halak ko lang malak kanya short contributing elaborate kita siya Nga mga kata ship mga ito. Okay. hmm. Kasi siya siluman. Kaya kata marketplace met in that Okay. calendar. Marketplace il katbangon healthcare.com. Hmm. Napakat down marketplace. It Hmm. funded by federal Okay. para plan na luwo offer ke marketplace ngan HMSC na Kaiser. Wow. Na MedQuest ka Medicaid ngan funded by state but under federal bid. Na aro ke
dahil to tulogin niya Medicaid na sin co-facility na kat go back to marketplace federal Wow. assistance. Nagisim pa restored again na sin co-facility kat silpa na falokyan na Medicaid. Na para matawag ke di December at then matawag announce si magitan try to get all co-facility my eligible na Medicaid then super then restored their coverage to Medicaid commit quest. Na pangan Wow. makatarong polon base January de missing ka try to enroll as much of our people to Medicaid commit quest. Na na ingin na naman kata si problem kaya pa. Wait ma aske marketplace kat enroll kat dal si na enroll it dal somewhere na dal ask coverage mo la dal ingin na ora kat leksyon ni akapeya na si Dalfin me dal coverage la dal ke me kusan me approve dalin me aksaya kalinya na si kitan terminate the marketplace sila tala. Oh, there you May go. There- dahil di kayo narik makun both when federal state na yeah. ki orik makun finma dar orik makun ashta kaya coverage luwangan siltal kadar under both coverage na kita rin sumunungan ito mass coverage si Mm. ito marketplace set. Tina Oh, pues ara dahil na muli me co-payment, co-insurance ma dahil sa visit factor. wow, Na that's a si really na sinmit marik um, makun met pues ngantal tena it's uh, kita mo may free top tena free. Na si smit co-facilities ngan ka tena muli. When got wow, that's eligible na big ara big difference. actually ako ko kaya na sinmit ma orik makun kaiwan darin terminate ya marketplace. Kindan ni kun ne la tare ora fekya kat cash o terminate landan. When tarin na natin lock in when password username ke marketplace an malandan. Tadi usin na sis ka finma ka nito na kita showan na ke computer ko lock in na ke marketplace account lang tara na kat go through the old application kita go down to termination. Wow, Yeah, I think wow, pangan ma kat ki wait magkaiway nito la dal ti kind rek makun pode ineno in ma si fan na padar rek mag tong ama na sinwait ko pangay ama lawo darin rek makun Medicaid ko med po singan man kumeso mo no kundi na mo lima Niki doctor visit mangan emergency ta fin kong or mapin marketplace as 10% sige kumemodi fin kom ER ko um, as co-payment ko memori pe ko insurance wait marik makun marketplace lan wow. That's kasi kata pa mana pa sila na ingin na ma kita recommend pa may micro ni siya ngayon transfer Dolphin marketplace and transfer na kay MedQuest. May mana pa Mes siya ba natin back tanin in mes uh, natin tanin rek magun ma lon state when ka tarik magun met tanin sila na Wednesday. follow yan like How? in cash Nangi, and tal mm, na, kasi siya sila, transfer processing and dahil na tayo siya submit documents kami, ma-reapply. It's ma just, nakalmete na, tal din na ini no okay. tal din Oh, na ini no tarin documents manan ke uh, inapprove coverage sa luman fin ko may wow. terminate coverage luman kung din na ini na kumin ko kumeso na lock in uh, ke marketplace account luman na kung put down ke first stage Hmm. ama plan, ASCII plan,
na kume Zoom ni din ki me plan luman na Wow. there's a word that say termination on it. So you guys kung The Yorkshire na pa tilogin yun. yan, tilogin yan na coverage luman kung intensive sash. Kulo malap lang nga isam nga siyak yung main fin nga pe kung clarify na pa nga pa na mga we're talking about the same thing. Mm. Marketplace na may kwet. Nga pa na Wala, mga pa yalam ka to. Bang kung akata lail federal na state Uh-uh. Nangi Aki congratulate kom ki ngat sana tala congratulate le pe siya na wow good job. Aki congratulate Kila, ki kila. talum kun sin tu nga may graduate le pe yeah. Nice So we want to congrats. congratulate everyone that graduated last weekend. Harus pa tani Yeah, siya thank you. Talum kun sin tu nga lutut we high school Wipe out. Oh, okay, okay. Nange, sabi, kasi siyak luna lola, malayo pa persipin, ksin siyak, sige nga, mga sige manaki, rental utility assistance, sige nga, panangan long maluwo, masimita nga long nga oy, talusla, application ka somnarol Jennifer Lanor malum tani nalamuna pa ke reya wang lepel si sana na nalama ke Sige, wait yeah, lo but mato yeah, pala Ang wait ngayon. wait, ito. Nafa, actually, nga ke me forms mako me email mga ito, no? Actually, kung da ka siya may, na, May pa nga wikasyo na kiipsa nga nakikot program down as you kanin program na nga mm, stick to my program nga tila ko around. oh, kung di, So, may kung, kisin sa kong kirentolan nga nakataya ka to Pevin Ash. panga ke, kung kay namnas me, shaman kita si kidin long, pe, ngay, kulangan tak masimin, kal, ngan la, masimasantil involve keng, ilanawns kaya lula siya mo, hinakauli application process na kaya ngan kinadali ka inisingin na ka may ma-intaking na application dahil oh probably not ilma tune lain simit na dali subay kesla Okay. okay Well, kay kung nga ni sila malay sentiman. Eto naman sila ngito. Program sila pa ne cash mag ti cash wow cash program singan oh CNH wow il din na cash na kimani il cash na interpret application singan we might nekla application laldalan kate na nek kita nusot money Kat oh cash make applications dengan finwang computer daltan kat make applications dengan online na naki-documents ma tadi ni na naki rental assistance dengan kat cash tan upload naki applications latan kita sa pala naki CNH oh pa cash on ki money may singan CNH uh ama uh total pa mo kukikayaan now okay County of Native Hawaiian. oh CN Ash ke po sinasapaya wata. are fun Nine. sila altale Ow. wow Ash ke What? CRS po se. Nakumita kita lo man il kaya na kung kayo submit application yan online na paper application pa Kat me kat literally not kaya pa nasin mo tanin ko online. Yep. When pushes when fingo me koi po nakumita copy amana kaya te put it together nasan ki envelope kum sabo nag-access it's gonna take a while 1 week 2 weeks Okay. 3 days so fingo marati online right away process maluman
in ma dan mo dari close ke in within 2 minutes ta kum sang na ke within 1 minute before kum Uh, kain on the waiting list ta fin kum sa pala kila insen through mail my kum pat that tari application woman okay, para okay. Makes sense. but mission waiting findan me ini na kya siya naki online pa wow chamin naki kya siya. Me, kaya nga itong program ako pa kung Kokua, Community Resource Specialist, Helpline Specialist, Case Management. May Kokua siya once again, please. Kukuha pa may my part pa may healthcare kad ba healthcare specialist. Oh, okay, okay, okay. Down may program sila siyang kukuha. May malan state kat funded Oh, by state. Ara ildan pa kat pa kukuha lang state ki health. okay, okay. Wala malap. Ikaw, Ale, Messi, ano yung maisika na Mike Duman muna? Okay, Okay, kuna. muna, huwingin na. Nasap ka mo kamo vaccine siya ba program na siya siya na siya konsulpe. Kata lakas mo the fashion room dal may food drive siya. Uh-uh. Mana kung in fact na siya ngayon danito food drive siya ngayon. Amna? Okay. Hmm. Kaya nag-i-ib ke food drive flashan katara Tuesday, Friday. Tuesday kat surf na ke mga mall mo kaya na plate loaf ko kat mata kasha mo ke Tuesday ke. Na inke Friday plate loaf ko ngayon mga mall na we pork tol ko nag-vegetable na silbe meat nag-pork sausage makainin maan ki-pork singan meal pinmo at ma we cheese kainin maan ki-pork singan pa pork tol ko singan na kumhin ki in silong pork ngayon ko plate ngayon kum amawayan kum reserve katike ke mantene ke frete ao algos staff on ke ni me ko staff on ke reservation nan. Welcome to fin kum bata na ke reservation nan dal welcome dal in ta ko me walk in ta ko me stand in line ko in walk in ta Pena ka wa tinalet place line la siya. In ka to wait no kingkayan mo itlash nga itako na siya kay pok lal dala so. Na masip nga ki tafon ni ki pok ngayon nga ma nguyen wait ma itako siya kay pok lal dala ngayon. Tadi pick up truck lal ko sto sa kweltalan Yes, na mental din na ini na tadi show na di kisto sa. Tadi Oh, yes ka na wait Rick Malash ni si Fena Sang ko poklaldan na kisto sa. okay, okay. Uh, reservation linean paano ki helpline. Pumibangon algo so algo siya todo on ko sapos na Monday ni ki Friday pick up and kung may pick up po mo man check office Penala siya Ikyos Luo North King Street Panganetches we phone kung may Meaning, bangon Alicia, Queen Elizabeth Church or something St. Elizabeth Church na Talofa Market siya on the other side of Talofa the street. Market na lang kata medliki at Lomalusen Tamashiro Kamakapili yeah Church. Na, uh, kung fact mo, may hindi reserve pata no, dahil you guys actually kung dahil accept walk-ins. Walking Oh, lesson may lash nga dahil si Koso walking. Kawofin kung pag mangkatawo, men, kung walking na reserve no phone po ka na wengin po.
Arakat wishe kumin may reserve pokluman kumin in guarantee large poklo fin kung sum sa kay kefredi. Arakat Lumalabas kaya na pe kanta may tagausin na espe na loma to lala na wuna pa ye kanon pok sigum dalarangan. Lumalab. nasinmoit ko siya ma tatlan when kat Shirley Portland Messick House lan Mm, Nasel Ponpe Ye Palau Yen Yepe Chuk na chuka. wengen Sick House lan with ko siya Oh, orang wow. ya ngangu siya na sinova slash mini nga make it fair na sinwit ko siya lash nga wengen Sick House nga reserve pa na pox niya sa ilan epe na palan with state saya na pa nga matang siya na sinwit with mata ko to volunteering drop of food boxes and I just give it to them. Ta fin kum ta ko ta pattern ki line na wen po ko nga fact na sin tatanin with theoretic malasya tani necessary ki po plan with ko siya po singaw lan with ko siya nga mata reserve ki friend na kayo aro kum dad welcome fin na kum dad pat na kum dad din na reserve kum dad yemen amin po singaw nga mata reserve ki friend na kayo lan with ko siya Kasi in kata penal state sayang when that it deliver na kisikaus ladang ano ko siya mo ko na wang sikaw sarang ama ngai na cash lan with ko siya at mas ngaw la filia sano say show up na nga sana sintanin cash with mas ngan kayo kumli ki kumli ki wo king of ma from the horse's mouth. Kumli ki kat misunderstood na pa mo. Mati ko fact na ki boxing out nga and kat nagama pa na margalan may kusaya na sila nakatiyami tu ke nakenye tu talofa market akat ngay tla across nakat kat kisumis ka tamangin nakat oh mawangin mana singa when kat na reserve tapa pa kung kita to kumalan na my favorite but pasto chef microphone loman la measure ana inale ana kaya la measure wala na oh again na na mawuna na siya man okay Koel how cash ni Because 5'11". Tawanan yung sa anytime. As in which I last night. When boxing niya reserve which I in on with love. Give friend and my prayer. okay okay alin na Pelshimit nga kung maramasing ang alimala na kalawuna pa way better than I expected. Sa mga Hindi fact, siya nilumanik ko. oh wow. Kung ta ka manayok si Pepa kung clarify na ki me nga na ki marketplace yung met ko singan alin na yok na pa siya information kung me at kalam yun na siya. Napapin na masi kung fact na ki food drive singan wait nga talipak lang mga tipay na tulog na tayo Wait, bigat na pela. boxing out sa mga kasi fairness in which try. When ikaw slash, when boxing out patay yung nag-stay sa house. Natanda mo sa Oo. ikaw sa when ikaw sa I need to reserve the 10 bucks for my baby. Financial volunteer siya kay Owen.
Kakao pera na sili dengan dan volunteer. Kita Nakalta kasih yan malutu eh. auto pomeo dengan asano main macam Nangangamitin niya nag-wait ya with no volunteer para volunteer with no volunteer ay sa pomeo sa sisi they are Man. Jennifer, hala na appreciate na pa ye. Pelong kum sa ilain da ko. Pero si man ngang si kumala na more than happy to kunta ka me kinakfras ki masing. I mean, masing orang nga kipe na in accurate malum telan. In po sini may chap Ars may kuflain long malum telan na dahil ka in pa ko nagimala ka friends like Facebook na Hakifak kulang malap na siyum ke sacrifices lom tel kasha fin ne upea kum tel na ora na kunden shoot na kunden kasha may kunis yang isam ke papa kiatu al da ka na ngay il da ka mas na pa il da ka il shugo kin ken il ke kaile aking au sel som na room belchi mail som kum eh eh pangat na sila saplan pita kim tasis kumakum kaskuran sila kum nilalan nail proud na pail sa lalal fongi takum kun pata ni ash office silom te pa silom kum kaskuray naik na pay palala Ara, it's a really big difference na sin may kunin siya. May nalaupe na siya siya now. Da siya may tala na kat, ala na, pe si discrimination na may nge. At also, that's kung dahil ti kasam ka na, kung dahil alin na professional, kung dahil nice na payaye. Harang aking fact, kung malam siyum dahil ki, mga kung dahil ran sin may class nga pandemic siya, kung dahil dahil na tuwi ka rin, mga kung dahil na pangon ka at na siyak lakat suga ka din tagay ta mungo kakanin mga. Hara, masap si makatil kikidi na ra, pero nagkwad mo, maula siya pa kung dahil act fashion eh. Hara, ngaki personally ngaki congratulate tikom ki congratulate le shamana ngat fana ito pa misinge ngaki congratulate tikom kita lik sintum dal limkul na kat wate takom na ngaki to le kali limkul sintum mga dia may ngani kin brother silo mawangin le si sak look yung el kut looking na pa be talim ko si wiyo ma ala Irkawal na. Mana pa ngadiyak na una ngadiyak brother si Loma ngadi pizza sila nga wow ara aki congratulate Irkawal ko na. kafin sa akin po manigawas ma la na kung ki fact metiging sila kun ons ko nga prize ang kali program na siya asma pana siya Mama, masinangan na kalimiin mo ki medicate, wait ma ina na kasha ki insurance. Nasin wait mata ko siya may wengen insurance la, mawengen SS laan, kat kasha ki application, we may medical letters si ma i-attach na ki in expedite ye SS loman. Min pangan si pangan requirement na kayan ki Medicaid loman. Finwengen me SS lom na kung pending application si loman. Ara kung inin na kung minarela SS lom, US SS lom, medpiki kung apply. Takat cash o peki may in expedite Social Security application kat cash wow kit medical alin na Medicaid plan. alin na point na yok si Pesi pa kung fact ngan ka kulo na malalap Talakaseng na pay. Man, I'm so proud nga ingan na pay kum. Siya, next time finar pela lilien makate siya piden fight ilan daga wikat pa. Masing Wow, eh knockout. pel Kat na kayo kum siya with sayangan kayo watanin chipin mat assurantal. uh, Kidenta kayo ni sa community slash finanong in fast exactly. food. Ngali mo, shift fan ang ngali mo
Mashibulenching ngayon. Kung kaya ka, as long as you wanna yeah, explain, elaborate on all the services kakainin mama may tagkuksinsiyak na. Siya ikaw ispello mura lang alek kalim na paye me Mana nakakaya. dito niya pamasingan nga si So, powerful si Magyaos ko sige ana Luisiana na insta. uh, well, Kalipangan kung point siya kasi kung fact nga nala na yo. Siya pa naman siya nga kay siyak may pigigat aksa siya lang. As open enrollment ko nakeko ay na siya na naki Oo, application naki made quest ngan. check na ingi na ka-check na uh, enroll ke Medicaid. Hmm. Open enrollment na ke marketplace usually November. November Sinigit 15 like December 15 eh. November 1st to December 15. Pangin open enrollment Oh. in marketplace. Na nagi Medicaid ko MedQuest tag open enrollment ke October ti ada open enrollment singkum kaya la plan maluman change of plan na pangin pesit tay guess na sinwit tagawa rin change of plan. October. Eh? October. Tadi kaya Kamay nga sit down teta ki midweek October. oh kamay ma taka kusay Enroll. Takata yung tayo Yeah. can apply anytime eh. As long as Anytime you do it ini. before Yeah. the 45th day is up or something eh. Linang Mo alimig. mo. Ingi na kat we're back restore na ki MedQuest, Medicaid. Oh, We cool. enroll anytime. Ebe na mo itsaya ma ashki Wow. MedQuest. Kulang Kasi mga pinapagod yung enemy, katilesano perin enrollment ma new open enrollment. Anytime, fin cut ko cut coins orela na right away. Na ingin na lesa lane malu na proof yo ki fin complete lane na application duo. with Wow. documents. When ingin na katorik man we work with MedQuest division couple. So, Oh, tingkat ash kisin siya clash ka fin may seta ka sasan ako siya Hawaii na kita go through MedQuest find out finish me o status lan mo itsengan fin close na kat enroll fin mm. open case na kat etap na mo itsengan nagki-cases na alas sana pa lain naluwo fin mo mana ko paper documents nga turn in on time. It's only take 2 days to get approved for your coverage. Kaya Jennifer, kaya katabot ngayon dahil affected kay fin pa issues lal dahil kay with the high IRS. Is it still the same situation? Nagi IRS keme med medical dalan. Ano nga niya mo katabot nga fin pa issue kung o money na sin IRS dali ano nga main IRS yeah, marketplace eh? IRS came in when with Market. Fincom Hmm. marketplace. Okay, Fin okay. para kat mo tanin be honest kita your application called coverage land ki health coverage. Fin dai Hmm. ki kia point ki kia pa dai kita enroll ko tadi enroll through marketplace by themselves as a single person. So that tayo pa IRS coming. When IRS your Oh, SS Social Security pop up with IRS, you are considered a married person. Napangan okay. claimy. When kung claimy, may mo kung single, kung Uh, file mo to, kung once you file your tax, kung da join may kan uh, join. Na oh, IRS file yan, when that person cheat the system in shoot molo.
coverage sila. Okay, okay. Okay, makes sense, Or, yeah. or Uh, IRS come in to claim the money that that person owned the federal. yeah, okay. Well, Para kan matasukye ne fight claim like that when Sano in clear out everything. kaya nga mo Uh, pangay protest sila nga alin na ngayon na pa outcome kaya you're doing a really fantastic job. Kulo malat. Eh, nga pinipay pwede kong gumisi ka floko? okay, okay, anytime. Kung super Okay. planning announcement ashurukan nga ito ka share ke live stream Okay. sila siya. Mingo Finish, lahat manamit ko siya, kahit ipenon. Finash mga iki-announce nga kan bangon kung kumin-announce nila siya. finish massage yung akong lima yokshipe na Mm-mm. kung may contact yung ako may ko online kdin share pension mate nga. Muncha pa nash mate ma tena offline we malum tel ki kum dalara nga talikain we ki masing nga na panak yung afak nga nga ko lang na malam kum Jennifer Kilo, Akipa kilo, malam fight, oh. I I know you had a long day. Ang sila ko noon sa kung nga kinda ko itawon on sa kung nga mawon walang sugo sanctuary pa ine noon sa kung kumilang ngalad mo Wait, kumilang siyon sa kung kami nga ato na, kami ato na telepon sa kaya nga ito. nga nga na lang sila kung kumimtang nga ma-devon check ko siya kumalang ngal Kaya kita din na announce kaya nga ito eh. umalang siya kumi sang and devon check na kaya ngale proud na pa Ini kaya masih makan check telepon sa. kaya sila ganoon sa kung nga pray le final man nakatsa Okay, sila ganoon sa kung nga lahat mo kumilang siya long sa kung okay. Siyempre na pa siya kung sa kung or pa siya sa kung ma Wait, tanang inner nice.
Tagani Proy, congratulations alash, kulamalap ki katakilin mislalom o yawulom siya mga masters ki program siya ka broadcast siya ka dakfresh siya laki ako siya inge. Kulamalap ki mana kayo, kulamalap ki lang siya makumesi na shares, lang siya makumsang na shares kay siya. Inka kalwin na in shuki na rawuna sin elos siya mainin. Kulamalap ki mana ko pa dahil ka ten orela ipkunas na siya makumkalwin na nakwe ka. Nagigrak siya fiala hoye silas katak farsinge kat kulomalap ki misle woman ko siya makatakilin fintakin kuminak farsila ke kat kulomalap ke hoye ko singe kita farsilin ko pe kang na sunggumin na suikat kalwini na nakmisye mo lars na sistema siya may takay nakuluk ke kat kulomalap sungguman ke wa Talina tari leke manike wa shima kumrela na shish kat pray na few mega taxirin kun kinin ngunit yung Jesus Christ met lang alas kat pray. Amen. All right. That's Amen. it, Jennifer. Uh, Hello. Kilamanlap. Nga katsa nga fa kantaki kom. Kay Okay. All right. God bless. Okay, same to you.